nicyo tubona twasaba n'uko mwongera umutekano ntihagire usunika uwundi nk'uko muri Imana yadutegeka twese tukabahuza hano. Irashobora ko dushobora kwinjira tukabwirwa, ariko nayo irashobora ko tukabwirwamo twese, aho umuntu wese azoba ari adakumva ibivugwa. Dutekane rero tubaye maze cyane, umuntu wese kumwe ahantu turi muri tubanza twese muri Imana y'Imana bose, nawe wabere kumwirema kubahaga amafi kw'ibarabara muri buri kibanza cyose ariko zinashitwa. Hanyuma rero uyu mwanya tugezemo twageze mu gihe twakumva tubwira muri Kaze abungere bazishirira abantu b'Ibujumbura, hanyuma batwugurure ingoro y'Imana, hanyuma tubone gushishikara. Rw'ibujumbura.